Udokotela Simba unesiprofetho esibheke uKing Bhaka Nzama asimlalele. Mfowethu kunento ezokwenzeka lana. King. Sibonile usilwa khehla, sibonile usilwa, sibonile into ozenzileyo phambi kwethu. Siyajabula khehla kwelinye side. Sibonile usilwa. Siyajabula kakhulu but manje ndithi manibuye njengomprofeti uSimba kuba mina ngithanda wonke umuntu bafethu. Hayi ukuthi khona umuntu ensesayidini lakhe. Andikho sesayidini lo muntu. Ndithanda wonke umuntu. Into xa irongo bafethu, into xa right. King, bazofuna ukukushaya khehla, bazofuna ukushaya abantu abathile ngedeni babize. Futhi andifuni umuntu ozoqagela because lento lena i-collusion. Lento le i-collusion. Collusion ke bafethu nami ndive kuthiwa i-collusion mekudibana ama-ANC nantoni idityanelwe lento King. So ndifuna ukuthi King undithinde ndikwazi ukuthi ndikuncede. Cabanga ke mase ngaqhamuka u17 manje. Usekuyophela 2024. Athi khonta iprofetayo ukuthi ngizofa ngibulawa zidididi. Can imagine? Yilabantu laba basuke bengekho updated ukuthi ubani odila naye la. Akudilwa nomasaka la. Baningi ebethe iking hey lezi inyanga asithembi hey fuck off man. Mini purpose yami yokulwela abantu ngibhekisa abantu fezekile iyafezeka because mase ngimqwayisile umuntu ngeke asakwazi ukuyilahla imali yakhe bezoyilahla ukuthi ubani onyanyayo lapho fuck off makukhona impi ethi khona ayize bring it and come kodwa iqhamuka amasimba ka17 athi mina hayi King Bhaka hey what if labantu beba ingozi athi omunye ngiphuphile beyingozi athi omunye ngiprofethile futhi Ngangayichaza futhi lento mina ngathi angimfuni umuntu o-instilla ifear komunye umuntu because umuntu kumele ukhulume khona la khona bendithi niqwashisa khona uKing ukuthi kufuneka jonge ukuthi kunento ezokwenzeka. So wabeseqala ke bafowethu wabeseqala ke into eyikhela phezulu eyithathela phezulu into yabona. So ithatha ungathi seyalwa. Bafowethu ngifuna nje ukusho guys. Yabona inkinga yami into eniphazamisa kakhulu nje lifeini andithandi umuntu onithreatenishayo. Andithandi umuntu onithreatenishayo. Awuzuza ke ngqondo ukuthi xa ndiza kwenda ihleka kube socabanga ukuthi uzonithreatenisha. Mistake ungaboza uyenza. And ungabophinda futhi uyenze onto ufuna kumele ukuthi ufunde lesson. Xa ufuna uyifunda ngeaction mina ndi available. Angizokusaba mina just because of imali. Andingeke ndethuswe imali yakho. Imali yakho imali yakho akuyo mali yethu. Uyisebenzele. Nami imali yami ndiyisebenzele. So kule ndaba leyo kuthiwa bafowethu mina ndithena kunomuntu ozofa. Ndingumprofeti bafowethu. Ndingumprofeti kudala niprofeta. Beniprofeta kakhulu la ku social media. Ndiqale nje last year ukuthi like niprofete izinto ezika 2024 kuse ngo2023. Daze ndaprofeta ngisho nongizwe. Ndafonelwa ngabo King Zoso nobani nazi ndinazo inamba zo King Zoso. So ukuprofeta bafethu into yami kusho ukuthi xa ndizalwa already ndingumprofeti. Yabo xa ndizalwa already ndingumprofeti ngiprofeta. Kusho ukuthi ke xa ndisithi mina beniprofeta igama lokuprofeti iqala ligama eliphiwe ngabantu abanikholisileyo abanengicawa nabo. Ngaba nikeze igama lokuprofeti. So mina ndazi ukuthi izinto xa zisazokwenzeka ndiyazazi. So bafowethu aniboni into wrong mina ndiyithethileyo but ndiya understand mina ngoba kudala ulwisa inyanga sithule sijongile and sisathule namanje sikujongile. But mina ndinosithenga iscam sokuthi funa ukuthethe ongathi uthetha nonyana yakho and uthethe undethusela nje benithi ndizama ukuqwashisa njengomuntu engicabanga ukuthi ungumuntu wabantu.
So mina bengicabanga ukuthi ungumuntu wabantu. So ndiyamangala ukuthi andikulwisi azange ndabangani lutho nawe. So nithi nizama ukuqwashisa ukuthi kwenzakalana. Sekuthiwa ndima umuntu othumela abantu khonapho sekumele ukuthi ndife. Nomndeni owakho kumele ukuthi uhlasele mina niprofeti into eziprofetwa ngabanye abantu. Kahle wena kufanele kufe wena. Mayesile nje umuntu bengabe uthi khona abantu abafuna ukubulala uma kuyinsizwa leyo. Uma kuyinsizwa ngempela leyo ufuna umndeni wakhe naye baqonde wena umtshela lawo masimba. Because njengoba uthi umuntu uzofa uzutshela abantu uthi uzofa lo. Uma engafi lo angithi sekumele wenze iplan wena ukuthi akafe. Ukuze lento ekade uyishilo ukuthi uzofa sekumele yenzeke ukuze kujabule labantu laba abazwile ukuthi uzofa. Angithi uyabona uma uthe umuntu uzofa nanga akasafi. Usuyabona manje ustressekile ukuthi akafi ngani ngoba ngase ngithe uzofa manje ngitsheleke mina. Wonke umuntu ocabanga ukuthi ngafa mina manje. Uma mina ngingajika ngithi akufe yena angafa with immediate effect. Angifune emlandeli wami mina ozongitshela ngokuthi King Bhaka khona ingozi ekhona fuseka fune utshela leyo nto mina ngoba inesicefe leyo nto ngoba ngisho lapho ushemba unyazi angazi bangakanani abantu abafuna ukudlula kubafundisi ngenkani athi umuntu khonto engiyiphuphile ngonyazi ngicela ukuya kulona ufuna ukuyolibhedela unyazi ufuna ukuyolibhedela abanye kuba bishop athi umzalwane hayi khonto engiyiphuphile khonto engiyiprofethile ngombishop fuseka yobhedela umbishop. Abanye bashawula yini baye wozuma hey khona into engifuna ukuyitshela umongameli eyingozi ngifuna ukutshela umongameli uzuma kushawula yini umuntu azalala esangweni uzodakela umongameli akanadlozi nazomtshela amakhona ingozi ngalesikhathi yabona abafowethu lenkulumo lengifuna ifike kubhaka ingene la ihlale la ingangeni la iphume la webhaka. Uyabona mfowethu baningi abantu abakufollowayo. Amavidiyo akho ngendlela asabalala ngayo uyawabona ukuthi amavidiyo akho amaningi engabadukisa abantu, amavidiyo akho amaningi engababulala abantu, yabo. Ngilana-ke kuvele umuntu la wathi uyagula esitheni sangasese ufuna umuntu ongakhona ukuthi emsize. Zikhona inyanga ziningi mhlawumbe nawo ungomunye wazo. Uma ngabe uyinyanga uzovela umtshele lo muntu ukuthi cha mfowethu ngizokhona ukukusiza. Uma ubona wena ukuthi cha mina ngeke ngikhona ukumsiza zidlela ushathapu udedele laba abathi bengakhona ukumsiza. Yazi mfowethu lapha engikhona wena njengoba usabalalise lento yokuthi lo mfo uphethwe yini and lento emphethe angeke ilapheke. Nabo ubungozi bakhona mangithi mina amavidiyo akho engababulala abaningi. Lo muntu uzothi 1 2 uBhaka yazi isikhathi esiningi unokukhuluma kanje okunye kakhona kwenzeke. Futhi mina ngisaphilile lutho ayisekho into engiyiphilayo eyibulali. Kunabantu unodali lo muntu loya abanethemba lokuthi lo muntu lo uzosinda siqhubeke sithandane ngendlela ebesithandana ngayo. Bazokuzwa wena uthi la ngeke salapheka le hantu sohleze nje sebeyamiyeka. Lo muntu useyinhlwabuse manje. Asiboni isidingo sokuphila ngoba wena usumlahlise ngethemba. Baka usunkulunkulu awusuye uNkulunkulu. Mawukuthi Bhaka wena uyinyanga ngempela kumele ngabe uyazi ukuthi isiguli wena njengenyanga imfihlo yayo isiguli ayigubezela. Usuyakhuluma ke manje mawukuthi awukhona ukulapha leyo nto asikho isidingo sokuthi wena kube khona amagama owakhiphayo noma mhlawumbe ufuna ifollower noma ufuna ama-likes noma ufuna ukuthi egcinene kuthiwa washo ubani. Cabangela impilo yomuntu mfowethu. Cabangela into ekhipha ngalomlomo ukuthi ingambulala omunye umuntu. Qhubinja. Sanibonani. Cha kunabantu abalokhu bengitheka la ngevideo eyenziwe umunye umfowethu nje engimlandela kakhulu kumahlaya asuke wenza lapha ka TikTok. Ungomunye wabantu engikholelwa ukuthi nje mangifuna ukuyirelaxela ngifuna ukuyihlekela ngifuna ngibuke bona baningi ke nokho
uyabona abafethu masikhuluma ngokulapha ngithi angimlungise lapha ya masikhuluma ngokulapha sikhuluma ngesinye isigaba sikhuluma ngomuntu osuke esenkingeni kuyadependa ukuthi umuntu ufune kanjani usizo uma ngabe umuntu ezofika esigodlweni ezofuna usizo uyamprotector and liyonto futhi uyigcina kweyenu nobabili because uze private umuntu uma efuna usizo kwi-social media usizo abantu abazoletha kwi-social media alufani khona umuntu ongaletha usizo lokulapha through social media khona ongenabo amandla okulapha ongaletha nje usizo lwe-moral support omunye alethe usizo lwemali omunye alethe usizo lokuyalela ukuthi nangu umuntu ongakusiza omunye alethe usizo athi no mina ngizoyisiza le bafethu usizo mangabe sekupublic domain lusuke ingasa exist lento ethi isiguli nomelaphi ayisa exist leyo ngiphendula uQhubinja lapha ngoba useze wayijuba waphumele obala and ima ukhumbula kahle mangabe first time nje iphumele obala lo yabhuti loya uyena owasho wathi lento iyilumbo waze wayitanyaza futhi nangesandla yabo ichaza esho futhi ethi ulindele usizo kunoma ubani ongaba nosizo okusho ukuthi naye uyisusile lento ukuthi akube into azoyilungisa eceleni ngoba ubeseyenze isikhathi eside for 6 years ezama ukuyilungisa abantu bemthembisa bethi izolunga ingalungi bethi izolunga ingalungi njengoba ke esebi public domain into yakhe sishintshile yaba ne public interest njengoba isine public interest ila sengena khona abantu abafana nathi sengithi mina yes usizo uzolithola angithi uyabona ke Qhubinja lapho wena usuthe ngithe mina lo muntu ngeke azalithola usizo ngithi mina yes usizo uzolithola kodwa uzolithola kuphi usizo ngithi mina uzolithola esibhedlela mayiselithola nakumi iliphi iqhaza mina engizolidlala elami iqhaza ngiyacacisa ngithi ngizolwa nalo moya owenza ukuthi bengabethi uyofuna usizo lento imdirect kubantu abarong esibhedlela bazospecialize ngani ngoku exercise abakwazi ukwenza like ukwenza operation into eqondile leyo sengithini mina sengithi izinyanga lento ingaphezulu kwazo angithi uyeza ukuthi angigxeke inyanga angithi uyeza ukuthi angisho ukuthi inyanga sisebenzi ngithi le sigaba esekufike kuyona lento isingaphezulu kwezinyanga usizo lalento ngeke asalithola ezinyangeni sengithi ke uma ukhona inyanga ethi ingayilapha lento isho ukuthini lonto isho ukuthi leyo nyanga inamandla ngokuthi inamandla leyo nyanga sekumele senzeni thina sekumele siyivume ngithi mina uma ingathi izoyilapha lento ibisiyayilapha mina njengoKing Bhaka ngeke ngiyivume ngomlomo kuphela ngizoyivuma uma isilaphile lento ngize ngiphinde ngikhiphe nemali e100,000 nginike leyo nyanga kodwa uma ingekho ephumela ubala umuntu elokuthi khona umuntu engimaziyo lento ayisekho about ukuthi khona umuntu engimaziyo isithi umuntu akaphumele public la simubone bese enza ukuyikhomitha kwiSouth Africa ukuthi bafethu mina lo muntu ngiyakomlapha South Africa nginikeni yena maseke besho nabantu bethi hayi kulungile ake uzame lento isiphethwa abantu kakhulu ngoba isisuke yaba sezandleni zabantu ngisho ngikucacisele lapho Qhubinja nakho ke Qhubinja ngizwile futhi uthi lo muntu uma ngabe ngithi ngekathola usizo angangena engcupheni yokuyibulala lapho ke baba ushawe iskill sokwazi ukulalela angisho mina ukuthi ngeke alithole usizo ngithi ngeke alithole usizo kwizinyanga kodwa ngaluthola usizo ezibhedlela usuyabona ukuthi naye ngimdirector endaweni right ikhona vele lento eyokuthi bengabe unenkinga kube khona abantu abazofuna ukuthi kuthulwe kungakhulunywa ukuze umuntu aqhubeke agule because mangathiwa manje ngoba ngikuzwile futhi Qhubinja uthi kumele ngithule mangathiwa ngenza mistake ngiyakulalela ngiyathula noma iningizimu Africa iyathula lo mfana uyogula inguna phakadeke lapho kanti bengabe sikhuluma the more sikhuluma siyazikhomitha phela nathi ukuthi sithi lo muntu uzosizakala kanjani next time mfowethu
since umuntu oyi-influencer noma oyi-comedian, qinisekisa ukuthi uthola wonke ama-fact right noma uyaqonda uyibuka yonke ivideo yomuntu ayenzile ukuze uthole ukuthi bengabe wena usuyistitcha noma usukhomenta ngayo, ukhomenta entweni oyizwile yangena la iyaphuma la, hayi entweni ezongena la iphume la. Stitcha into ngoba sewune-show ukuthi lo muntu okhulumayo uthini. So njengamanje bhuti wami wena yonke inkulumo oyishoyo iyanhlanhlatha. Ngeke mina ngime la ngithi umuntu ngekathola usizo la emhlabeni mfethu izwa ngami ayikho into engenzeki. Into eyenzakalayo kuphela ilevel yomuntu nomqondo womuntu. Sekumele mayisiphelile yaloyo ibe ngaphezulu. King Bhaka yini uprefer ibhedlela ekubeni zikhona izinyanga? Ngithi ayiphumela ubala. Khumbula phela ukuthi ibhedlela zike zasenzani bafethu. Kuke kwaba khona iCovid-19. Ithema ifike COVID-19 baba ama instructions ayethathwa kwi-World Health Organization WHO. Lokwakuthiwa khona abantu abahlala endlini because ivirus iyanyuka. Because iyanyuka and because i-COVID-19 iyanyuka ngisho izinyanga mawukhumbula kahle zazi nga recognize wanhlobo ngesikhathi COVID-19 nazo zayihlela endlini zivalelwe. Uyabona zayingakwazi ukwenza lutho kwakade kwenzakala isikhathi lesiyana zazivalelwe kwakusebenza abantu abasebenza kuhulumeni nabantu ababeba nama permit esikhashana. Mawucabanga indaba umhlaba wonke or iningizimu yonke ingazange izisho ukuthi hayike ake kuqhamuka izinyanga ezoyilapha lento ye-COVID-19. Yabo ingoba ilevel yabo bafethu ihambe ibe nesigaba ephela kusona. So la asingakhulumi mfethu ngokuzenza engazuthi umuntu uyamcabangela kodwa umuntu ubudlala ngayo. Uma uthi abantu abaqhamuka nama ideas abathule, uma uthi umuntu oqhamuka nento ethi ngingakhipha 100,000 umuntu asizakala, uma ngithi mina lo muntu ngingathi akaye esibhedlela ngizolwa nemimoya edala lento esibhedlela bese operation bese uthi akuthulwe lapho kanti wena iluphi usizo lufunayo, because lolo lufunayo ngeke lisalunga ngokucaba, ngeke lisalunga ngokuthatha imithi uyihlanganisa. Ukwenzile bafethu lokho, ukwenzile hayi ukuthi akakwenzanga, ukwenzile for 6 years. Into angayenzanga kulo 6 years ukuthi operation akayenzanga kulo 6 years. Sekusele yona ioperation nakhona futhi a-operate ama specialist. So bafethu ngiyacela lapho Qhubinja la ukhona mfethu i-content yakho oyenzayo ngezinye izikhathi imnandi, siyayilalela nathi siyayibukela futhi, kodwa kwesinye isikhathi ulalelisisa ukuthi umuntu uthini. Ngeke mina ngithi umuntu ngakuthola usizo, and as a result lo muntu la ekhona nale team ahamba nayo bajabulile ukuthi at least khona abantu abakhuluma into ephilayo. U-aware mfethu ukuthi bengabe eya enyangeni, bengabe uthi wena ka enyangeni inyanga isawumlibazisa, kunabantu engeke bakwazi ukufaka isandla ngokukhululeka because siyaziwa inyanga ukuthi zamaqhona, kodwa uyazi bengabe esibhedlela u-aware ukuthi even uprime uma ngabe imthinta lento angarespond to i-call, u-aware ukuthi u-MEC nama ministers, u-aware ukuthi upresident angangenelela, u-aware ukuthi ilokhuzana umhlaba ungagcina ungenelela uma ngabe kodwa izochithwa professional lento. Asingayibuki ngomqondo omncane nangomqondo ophelayo, asivuli. U-aware ukuthi ama-TV afana njengo newsroom bangangenelela befuna ukwenza i-follow up ukuthi khamba kanjani the moment ngina ama-TV. U-aware ukuthi lento iyenza lisheshe usizo lomfana, and usizo lomfana aware ukuthi ekugcineni vele luyotholakala, kodwa liyotholakala khona esibhedlela my brother. Asingabuki into ewala, asingacabangeli abangani beni abazinya.